Sanibonani ema-MK amahle. Ngisemvuleni iyanetha ngithi niyabona la kume khona. Iyanetha imvula. Anginandaba ke mina nokunetha noma nganetha ngibe manzi ngithi nte. Ngifuna ukudlulisa lo mlayezo nje kinini. Angithi nakhumbula izolo besise Moses Mabhida. Wakhuluma umsholozi. Wathi umsholozi ukube kuya ngaye. Ama-vote makuvotwa ngabe kuthathwa ama-box kwazi ukuthi lama box ivote lapho ele MK lingena la ele EFF lingena la kanjalo ele ANC kanjalo njengoba bekhuluma kumsholozi ngoba kukhuluma umsholozi ngiyazi abaningi angeke beyinake kanti lento kade ikhuluma umsholozi iyezwakala ngempela ukuthi thina ma-MK amahle ake sizamene ezweni lasemhlabeni ngiyafisa ukuthi ngabe lento le eshiwo umsholozi bengamlalela umsholozi naye umuntu bakithi udinga ukulalelwa umbono wakhe lo ukuthi akwenzeke kanje ukuthi why vele kumele lokhu kukhishwa amaphepha nga one by one kwenziwa umsebenzi omningi kanti lento le ibizophungula umsebenzi ingoba vele kulelizwe lethu kusetshenzwa ukurobha ngithi ngeke sikubalekele lokho ake siyekeni ukurobha senze nje ngamabomu sacela ke nawe ke uhulumeni osiphethe usilalele isicelo sethu akuhlukaniswe amaboxi ivote le MK lingene eboxini lalo kanjalo kuzoba lula ukuthi sishift amaboxi sithi hawunawo amaboxi eMK nawo amaboxi eEFF nawo amaboxi eGNU kuzoba lula ngalolo hlobo so jabula kakhulu ngiyamthanda ama-MK amahle iseThekwini